Sanibonani bazalwane ekuseni egameni likaJesu. Esonweni lesibili la Khisimusi solo sijabulele kutalwa kweNkosi. Singake fika isikhathi sekubonakaliswa. Inkonzo yanamuhla inalesi simbo noma nale njabulo nje ukuthi sidalelwe lo tasihlenga. Netifundo tanamuhla tifakazela kona ukuthi iNkosi itele kutosikhulula. Inkonzo yethu ke iyaqala ekhasini 104 etincwadzini tenkonzo. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futhi. Dumisane iNkosi. Idumiseni nencwadi yeNkosi. Akabonga uNkulunkulu uyise neNdodana naMoya loNgcwele. Alibonge igama lakhe nyalo nanini. Akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini. Kube nekuthula nothando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngedumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu Somandla nababe, Nkosi Ndodana letelwe yodwa Jesu Kristu, Nkosi Nkulunkulu mvana yaNkulunkulu, Ndodana yeyise, lesusato notemhlaba sihawukele. Wena lo susato notemhlaba sihawukele, wena lo susato notemhlaba yemgela kuthandaza kwethu, wena lo hleti ngasekunene saNkulunkulu uyise sihawukele, ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye naMoya loNgcwele, lo sethuba konke ebukhosini baNkulunkulu uyise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu Somandla, tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho lolufihlele wena, geza imicabango etinhliziyo tethu, ngekuphefumulela kuto umoya wakho longcwele, kutsi sikuthande ngalokuphelele, sidumise ngalokufanele igama lakho lelingcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Leli vili liqiniso lifanele ukwamukelwa abantu bonke. Lelithi Kristu Jesu weda emhlabeni kutosinzisa toni. Asivume tono tethu sitimisele ngalokuqinisekile kugcina imithetho yaNkulunkulu. Siphile ngekuthula nangeluthando nabo bonke abantu. Nkulunkulu Somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendele befanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, usele sikukhonde ngekhamba lokusha, kute igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla lothathelela bonke labaphenduka ngeqiniso, akasihawukele asithathelele tono tethu, asikhulule kito, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine kuphileni lokunini nanini, ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu mnini mandla onke, uthululele kithi kukhanya nokusha kwendodana yakho. Yenda kuthi lokukhanya lokufakwe etinhlitiyweni tethu, kukhanye etimpilweni tethu, ngaJesu Kristu iNkosi yethu, lophila abusa nawe, ebunyeni baMoya loNgcwele, Nkulunkulu munye, nyalo nanini. Amen. Amen. Silalele sifundo sekucala. Sifundo sekucala sibhalwe encwadzini yomprofeti Jeremiya, sahluko semashumi lamathathu nakunye, sicala evesini lesikhombisa. Naku lokushiwo nguSimakadze uthi, hlabelani ngenjabulo kuJakobe, memetelani kulesive lesikhulu kunato tonke, vakalisani kumdumisa kwenu nithi, awu Simakadze, sinzisa sive sakho, insalela yaka-Israyeli. Buka la, ngiyawubuyisa besuka eveni lasenyakatho, ngibaqoqe emikhawulweni yonke emhlaba
emkhatsini wabo kuyawuba netimbumbutse kanye netincude, bafati labakhulelwe kanye nalabase baphethwe ngumhelo. Kuyawubuya sicumbile esikhulu, bayawuta bakhala, bayawuthandaza ngisababuyisela emuva. Ngiyawubaholela ngasemifuleni yemanti endleleni lebekile, lapho bangayokhubatela khona, ngobe mine nginguyise wa Israyeli, Ephraim uyindvodzana yami yematubulo. Vanini livi laSimakadze ninetive limemeteleni etichingini letikhashane nitsi lo wasakata Israyeli uyambutsa futhi uyawelusa umhlambi wakhe njengemelusi, ngobe Simakadze uyawubahlenga bakaJakobe abakhulule esandleni salabo labanemandla kunabo. Bayawufika bamemete ngenjabulo eticongweni tentsaba yaseSiyoni, bayawuthokota ngekwephana kwaSimakadze. Lokusathi inhlavu neliwayini lelisha nemafutsa nemazinyane emihlambi yetimvu netimbuti nemankonyane emihlambi yetinkomo bayawufanana nengadze leniselwe kahle, bangeke baphindze babe lusizi. Tintfombi tiyawugidza tijabule, kanjalo futsi nemajaha nalabadzala. Ngiyawugucula kulila kwabo kube kujabula, ngibanike induthuto nekujabula esikhundleni selisizi. Bapristi ngiyawubesutsisa ngenala, sive sami ngisigcwalise ngekwephana kwami, kusho Simakadze. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lanamuhla, lihubo 147. Sifunza kusukela evesini 12. Ngitalifunza. Awu Jerusalema, vumisa Simakadze. Awu Siyoni, vumisa uNkulunkulu wakho. Ngobe nguye loqinisa imivalo yamasango akho, abusise abantu bakho. Ende iminyele yakho ibe nekuthula, anesuthise ngakolweni lomnanzi. Ukhipha umyalo wakhe uye emhlabeni, livi lakhe ligijima ngalamakhulu ematubane. Ukhithikisa lichwa njengaboya betimvu, asakade sitfatva njengemlotsi. Ehlise sangcotho sakhe njengetinhlamvu. Ngubani nje longamelana nemakhata akhe? Uthumela livi lakhe likuncibilikise, avuse umoya wakhe emanti abhobhote. Wembula livi lakhe kuJakobe, timiso nemiyalo yakhe ku-Israyeli. Kude sive lake wenda njalo kuso, kude sive lesake sati timiso takhe. Haleluya, vumisane Simakadze. Akuthunyiswa uyise nendvodzana naMoya Longcwele, njengoba bekunjalo ekucaleni kusenjalo nanyalo, yabanjalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadzini yebaseFesu, sahluko sekuqala sicala evesini lesithathu. Akabongwe uNkulunkulu lomyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ngobe usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tasezulwini. Wathi nemhlaba ungakasekelwa uNkulunkulu wasikhetha ngaKristu kuze sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe. Njengobe asithandza uNkulunkulu wavele wasikhetha ngcanti ngekwenjongo yentsandvo yakhe, wasenda emadvodzana akhe nemadvodzakati akhe ngaJesu Kristu. Ngako-ke akuthunyiswe umusa wakhe webukhosi
lasipha wona ngendodzana yakhe letsandzekako. Ngengati ya Jesu sinekuhlengwa nekutsetselelwa kwedono nekwengcebo yemusa Nkulunkulu lasipha wona waze waphuphuma. Ngekuhlakanipha nekucondza kwakhe Nkulunkulu wakubona kufanele kutsi asatise imfihlakalo yentsandvo yakhe labeyimisile ngaKristu kwasekucaleni. Wakubona kufanele kutsi lelisu alifeze ngesikhatsi lesingiso ngekuthi indalo yonke yalokusemhlabeni nalokusezulwini ayihlanganisele ndzawonye ngaJesu Kristu loyinhloko yako konke. Nkulunkulu wasikhetsa ngcanti ngaye kutsi sibe lifa lakhe yena lowenta konke ngekwentsandvo yakhe. Tsine lesetsemba kuKristu kucala sakhetselwa kutsi siphilele kudumisa bukhosi baNkulunkulu. Kwaba njalo ke nakini futsi natsi kube livi leqiniso livangeli lekusindziswa kwenu nakholwa nguye futsi nani nabekwa luphawu lolungumoya longcwele labetsenjisiwe. Yena usibambiso selifa liyawuba letfu ngesikhatsi Nkulunkulu ahlenga loku kwakhe kube ludumo lwebukhosi bakhe. Livi lenkosi leli akabongwe Nkulunkulu. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futsi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangeli longcwele Johane. Sehluko selishumi nakubili sifundza kusukela evesini lemashumi lamane nakune. Akadunyiswe Kristu umsindisi wetfu. Jesu wakhuluma ngelivi lelikhulu watsi, lowo lokholwa ngimi akakholwa ngimi kodvwa ukholwa ngulowo longithumile. Lowo lobona mine ubona lowo longithumile. Ngite ngikukhanya emhlabeni kuze kuthi wonke lokholwa ngimi angahlali ebumnyameni. Umuntu nakaweva emavi ami kepha angete awenda angimehluleli ngobe angiketeli kute kwehlulela live kodvwa ngitele kute ulisindzisa. Longalako angawemukeli emavi ami unemehluleli livi lengilikhulumile liyawuba ngimehluleli kuwo. Livi lengilikhulumile liyawuba ngimehluleli wakhe ngemhlawe kuphela ngobe mine angitikhulumeli ngekwami kodvwa Babe longuyena angithumile nguye longinike imiyalo yekutsi ngifanele ngitsini ngikhulumeni. Ngiyati kutsi imiyalo yakhe ikuphila lokuphakatse. Ngako-ke loko lengikushoko ngikusho njengobe Babe angitshelile. Nali-ke livangeli laKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Egameni leyisana lendodzana nelamoya longcwele. Amen. Ngiyambingelela bazalwane ekuseni egameni likaJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngelithuba lekuba sebukhoneni bakhe nekuthi nje inkosi ikhulumisane nathi nalamuhla ngelivi layo. Sesivile-ke ukuthi livi laNkulunkulu lesilivile nalelishunyenyelwe kithi lekungilona liba ngimehluleli kithi ngoba Jesu uthi yena aketeli kute usehlulela ngekuta kwakhe emhlabeni. Kodwa lo Jesu lesimjabulele nalesibungata bukhona bakhe sijabulele ukuthi ude kithi angumsindisi. Jeremiah nakabhala noma la sifundza khona esifundweni sekucala simthola Jeremiah sekabhala ngesikhathi senjabulo noma ngesikhathi senvududo. Noko sike sambona Jeremiah abhala ngaphambilini abhala ngetikhatsi letimatima abhala ngetikhatsi kumbe nekushumayela kwakhe ungemukeleki
simbonile nakacala nje kushumayela kwakhe siyambona ngesikhathi saJosiya uyacala uyashumayela sibona kwenteka umehluko Josiya uyaresponda ngekuthi alethe tinguquko letifaka ekhathi ukuthi asuse tintfo letingesito tekukhonda uNkulunkulu kodwa uyachubeka Jeremiah uyashumayela simbona ungena esikhatsini lapho ashumayela khona kukhombisa ukuthi nalesikhathi sereformation ngazuthi labanengi azange senda lutho etimpilweni tabo kodwa ke lenkunake kakhulu nalekujabulela kakhulu ukuthi namuhla Jeremiah ubhala ngesikhathi sendvuvuto noma ushumayela sekusikhathi sendvuvuto namuhla Jeremiah akasakhulumi kumbe ngesivumelwano saseSinai lesasivele sesimehlulela umuntu akakhulumi ngesivumelwano saseSinai lesasiletha kwehluleka kumuntu kodwa namuhla ukhuluma ngesivumelwano sanamuhla ukhuluma ngesivumelwano lesasonzele ukuthi kufezeke sethembiso sekufika kwaJesu emhlabeni ukhuluma ngesikhathi sendvuvuto ukhuluma ngesikhathi sekubuya ubhala ukuthi bonke ngisho nalabo babukana ngazothi batilima nalabangamukeleki kusociety uthi bonke batawubuya babe kulenjabulo noma babe kulendvuvuto lendvuvuto lakabhala ngayo Jeremiah kuvakala sengazuthi ngunaye ukuthi babuyela ekhaya ngunaye kubuyela eJerusalema ngoba ngithanda nasi sibonakaliso lasisebenzisile uveda uNkulunkulu angimelusi endlule amvede angibabe lokusho ukuthi uqinisile lokuthi lendvuvuto lena yawonke wonke lendvuvuto lena yanaba ibafaka ekhathi nanaba lokhanza ukuthi umango awusabemukeli umango ubakhiphela ngaphandle lendvuvuto lena yindvuvuto yelithemba nalelithemba lisilo nje lesikhashana sokuthi okay sesibuyile ke sesibuyele eJerusalema kodwa sayifaka ekhathi nayi indvuvuto yelithemba laphakathi nayi letawembulwa ngoba ngalesikhathi Jeremiah abhala beyisengakembulwa kodwa kwakuvakala lokuthi seyidvudane sona lenjabulo yekubuya ayipheleli noma ayipheleliswa njengokuthi sebabuyile sebaseJerusalema kodwa ipheleliswa ngalokuthi kwembulwa Messiah masinyane ipheleliswa ngalokuthi Messiah yena ufike agucule letintfo abangenise vele kulezivumelwano lesekakhulume ngaso Jeremiah lesingithi asifanani naseSinai lesazivele simende womuntu ehluleke kodwa lesivumelwano lesekakhulume ngaso Jeremiah ngunasi isivumelwano semusa so ke Jesu nakefika noma ngesifundo noma ilivangeli lanamuhla selembula Kristu angulo Messiah selembula Kristu angilomelusi selembula Kristu anginangilongeka tiyekelele tilahleke nangilongeka tiyekelele diphelele endle nangilongathanzi ukuthi tiye kudzingisweni nangilofuna ukuthi tibuye nangilovuma ukuthi ahambe phambi kwato tona timlandzele abuke konke lobe kungahle kube ingoti yato endele ukuthi tona tingede tangena engodini umbhali lobhalile lelivangeli lanamuhla wembula lo musa lophelele lo musa lengithi awupheleliswa ngokuthi sebabuyile babuyele eJerusalema kodwa upheleliswa ngokuthi nyalo it's not akusasilo leJerusalema lesikhashana kodwa kunanali iJerusalema laphakathi lesibukekilo noma umuntu uNkulunkulu lamholela kilo umbula Jesu akukhanya lokukhanyisela umuntu kumkhomba indlela yokufika kuleli Jerusalema lelisha wembula Jesu angilendlela kafishana uthi noma ngabe emhlabeni noma ngabe emkhathini wabantu lophila nabo noma ngabe kusociety watiwa njengomuntu longakahlakaniphi njengomuntu longaboni kahle tintfo njengomuntu longakhona ukuconza kahle tintfo kodwa wena nawufika la kuJesu Jesu ngoba uyati Jesu ngoba uyabona Jesu ngoba uconza konke Jesu ngoba ungumnikati wenhlakanipho yonke Jesu ngoba unemandla onke wena ufike uphephe wena ufike uyithole indlela wena ufike uthole ukuholeka wena ufune uthole ukuconziseka lokusho ukuthi indlela yakho ngeke kwentele lokuthi endleleni bese uyalahleka endleleni bese awusati ukuthi ufanele uyephi ngeke kwenteke ukuthi endleleni uthi khanze sosemnyameni ngoba Jesu ukukhanya kwakho kepha kuko konke lokulaka kushoko uphinze embulelo ukuthi lemvo yaJesu seyikhona seyiphelele seyifikile bese sokuthi lo wevako lamavi ami lo kholwako lengolo kusho ukuthi wo lemvo yokuthi nyalo lesivumelwano lesingena kiso sawonke
kepha awungeni kulesivumelwano ungakavumi lokusikholwa, ungakavumi lokukholwa emavi alesithunywa lesithunyiwe, ungakavumi kumkholwa lo Jesu kafishane. Lento isho ukuthi Jesu yena ufanele ukuthi umvume, Jesu yena kufanele ukuthi umemukele, Jesu kufanele ukuthi uvume ukuthi akufundzise. Kufanele bese uyavuma nalokuthi lo moya kaNkulunkulu lothelwe emhlabeni ngaKristu Jesu, uvume ukuthi lo moya uchubekeke wona ube sikhanyiso endleleni yakho, lo moya uchubekeke wona ube liphimbo lelikhuluma onke malanga empilweni yakho, lo moya kaNkulunkulu uchubekeke wona ube liphimbo lelecwayisa onke malanga, umoya kaNkulunkulu uchubekeke wona ube ngithishela wa onke malanga, kuze kuthi lolu hambo lungaphelele endleleni kodwa lesethembiso sigcine sifezakele, kugcine kufakazelekile lokuthi bonke labamemukelako ubapha emandla ukuthi babe bantwana bakhe, bonke labamemukelako ubayisa ubaholela ekuphileni kwaphakade, bonke labamemukelako ubaholela ekuthenini bangaphelele endleleni, bangabhubhe endleleni. Lengikuthanza konke lokuthi noma-ke sekashunyayelwe Jesu uthi labangamemukeli nalabangawathatha emavi akhe akabehluleli, kodwa isikhathi sekwehlulela siyeda behlulelwa ngulokuthi lelivi selikhulunyiwe. Bazalwane, kwangathi lelivi lelikhulunywa kithi besingalinaka silicaphele ukuthi silende, kwangathi lelivi lelishunyelwe kithi besingalinaka sicaphele ukuthi sihamba ngekwetimiso talo, kwangathi lelivi lelishunyelwa kithi besingalinaka silivumele lento umsebenzi etimpilweni tethu, ngoba kude lenye into lesitawuhlulelwa ngayo. Angeke sehlulelwe ngekuthi Jesu ufikile wathi insinziso yaye wonke, Jesu ufikile wathi bonke bayabuyiswa ekhaya, wathi bonke nalabalahliwe baze balahlwa nangumango labaphila kiwo nabo bayabuyiswa. Asihlulelwa ngaloko, ngoba lokho konke kusifaka ekhathi, konke kusibuya sibuyisa, konke kusinika kuthula, sonke kusinika ukuthi sathi ukuthi sinelikhala phakathi, kodwa lesehlulelwa ngabo ngunako lesitshelwe kona, sala kukuthatha, sala kuhamba ngabo, sala kukuvuma. Asikabitelwa-ke bazalwane ukuthi sibe ngilabathatha ikhanza sebehlulelwe sebalahlelwe ngaphandle, kodwa thina njengebantwana baNkulunkulu nanjengebantwana balesikhathi sibitelwe ekukhanyeni, lokukhanya lokususwa kufika kwaJesu, sibitelwe ekukhanyeni lokukhanya lokususwa ngumoya waNkulunkulu lohlala kithi, sibitelwe ekukhanyeni lokukhanya lokulethwa kithi ngekuthi sivumile ukuthi lokukhanya wethu umsebenzi ukuvumela lokukhanya ukuthi kusikhanyisele, wethu umsebenzi ukuvuma ukuthi Jesu asihole. Inkosi yemusa isibusise. Amen. Asithandaze. Siyabonga livi lakho Nkosi, sibonga Nkosi Jesu ukuthi sikhathi semvududo yethu lesi, sikhathi sesethembiso nesivumelwano lesisha, sikhathi babe wethu omncwele sekubuyiswa nekwethu thina lebesikhashana sedubelene nawe, sikhathi sekubuyiswa babe wethu lwethembekile kwabo bonke babuye babe kuwe. Siyabonga kaNkosi lokuthi kuta kwakho awukakedi njengamehluleli, kodwa udeni njengenkosi yelithando nelithando loliphelele lolisamukela sonke. Sithandazela libandla lakho Nkosi ukuthi nakulesikhathi lulwemukele loluthando kuze lutohlala elithandweni, ngaloluthando lwakho nalomsa wakho liphephe ekulahleni nasekwehlulelweni kwetikhathi letitawo. Siyalemukela Nkosi egameni lakho Jesu. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla babelweni sawo, siyakubonga ngetinhlitiyo letethu tonke, sibonga kulunga kwakho nemusa wethando lwakho kithi nakubo bonke bantfu. Siyakubonga kwendiwa kwethu nakulondolota kwethu netibusiso tonke talokuphila kwethu, kepha ngetukwako konke sibonga lithando lwakho ngekuhlengwa kwemhlaba ngenkosi yethu Jesu. Siyabonga ngobe sinetindlela lesingemukela ngato emandla asezulwini, naye ukuthi sithemba ukuthi sitawuba nebukhosi, siphe ukuthi sisive kahle sihawu sakho, tinhlito tethu tibonge ngekungatendisi, silivakalise lithumo lwakho
kungabi ngemlomo nje kepha kube ngekhamba kwethu. Sitinikela ekukukhondeni wena, sihambe embi kwakho ngekungcwele nangekulunga emalanga onke ekuphila kwethu ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ekhasini 116 iyachubeka inkonzo. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu inkotonke, ngemsa wakho sinalesi sinkwa lesinikela ngaso, sivela emhlabathini siphekwe tandla tebantfu sitakuba sinkwa sekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu inkotonke, ngemsa wakho sinalelwa yini lesinikela ngalo, isithelo semveni nemsebenzi wetandla tebantfu litakuba yindzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Inkosi ayibe nani, Ayibe nawe futhi. yenyusani tinhlitiyo tenu. Siyatenyusela enkosini. Asiyibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kumbonga nekumdumisa. Kufanele impela kungumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi Babelo sezulwini uNkulunkulu somandla lunini nanini. Siyabonga ngetikhatsi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indvodzana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekucaleni wasenta ngemfanekiso wakho licobo. Ngaye wasisinzisa ekugcileni besono nawumnikela kube atalwe njengemuntu. Afe esiphambanweni abuye avuka ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sababantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisayo. Nyalo-ke siyakubonga ngobe ngemandla amoya longcwele wathatha simo sethu, watelwa yintombi Maria unina, kude kuthi asihlambulule ekoneni kwethu, kepha yena angenasono. Ngako-ke sesihlangene netingilosi netikhulitato nelibandla lonke lasezulwini. Sibabata wena sinoma bokhulu nelivumo lwakho siyakudumisa nyalo nanini sithi. Ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, Nkulunkulu emandla nebukhosi, izulu nemhlaba kugcwele ivumo lwakho, hosana kweliphezulu. Ubusisiwe lotako egameni leNkosi, hosana kweliphezulu. Sive babe ngayo indvodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Ngaye yemukela iminikelo yethu yekubonga nekudumisa. Uthumele moya wakho longcwele tikwethu nasetikwalethu tethu. Sinkwa nelwayini uthi kube ngumtimba wakhe nengati yakhe kithi. Ngobe ngebusuku lanikelwa ngabo, wathatha sinkwa, asakubongile wasihlephula, wabapha abafundzi bakhe wathi thathani lokhu nidle, kungumtimba wami lonikelelwa nini, yendani lokhu kube ningikhumbule. Futhi emva kwekudla wathatha inzebe, asakubongile wabanika yona wathi, nathani kuyo nonke ngobe lokhu kuyingadi yami isivumelwano lesisha, liyophiselwa nina labanyenti kube kuthathelelwa tona. Yendani lokhu ngetikhatsi tonke tekuyinatha kwenu kube ningikhumbule. Ngako-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi, Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Babelongcwele thina bantu bakho sikubhala umkhosi ngaleti tipho takho sibeka imbi kwakho umhlatshelo lokuthwa lophelele kwaKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi lenemusa, samukele ngaye noma singafanele. Kude thina lesihlanganyela umtimba nengati yendvodzana yakho. Sihlanganiswa nabantu bonke balesi sikhathi nabetizukulwane tonke. Sive ukuthi sithi siselinzele kubeka kwaKristu umsindisi wethu. Ngaludvumo nekunqoba kombuso wakhe. Sikhulete nsuku tonke kufanane naye. Udvonyiswa ubatshato libandla lonke lesemhlabeni nelesezulwini. Babe somandla kanye naye, nakuye nangaye, ngemandla moya longcwele, ngetikhatsi tonke, nyalo nanini. Amen. Njengalokhu uKristu asifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi, Baba wethu losezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzando yakho yendiwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla wethu emalanga onke, sithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelele abasonako, ungasingenisi ekulingweni, usisindise kulokubi,
ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Sengibala lesihlaphulayo asiyo yini inhlangano yomtimba waKristu. Sinele sibanyenisi umtimba munye ngoba sonke sihlanganyela singasinye. Bana yaNkulunkulu. Lesusatono temhlaba sihawukele, bana ya Nkulunkulu lesusatono temhlaba sihawukele, bana ya Nkulunkulu lesusatono temhlaba siphe kuthula. Ngosela sahawu. Asondele kule tafula lakho sithemba kulunga kwethu, kepha sithemba sawo sakho esikhulu. Asonele ngekwethu nephutha enguduluka ngaphansi kwetafula lakho, kodwa wena inkosi njengoba kwayo kukhawela njalo. Nawe-ke siphe Nkosi ngesawo, kube sidle ngalokufanele inyama yendodzana yakho letsandzekako uJesu Kristu, sinatse ingati yakhe, kude sihlale kuye naye kithi, kude kube nini nanini. Amen. Sonzelani into yomukela umtimba kaNkosi yethu uJesu Kristu lowanikelwa ngenxa yenu. Nengati yakhe lanophisela yona nemidlalo etinhlitweni tenu ngekukholwa nangekubonga. Bongani simakadze ngoba anemusa, Sawo sakho asipheli nini, babe mnikati wemandla, sitinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu, kube singumhlatshelo ophilako, sithumele emveni ngemandla moya wakho loyingcwele, sihambe sisebentele idumo nebukhosi bakho. kuthula kwaNkulunkulu lokwengcaconza konke akutigcina tinhlitiyo tenu nemicabango yenu, nimade nimthanda uNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla, uyise nendodzana nomoya longcwele, asibekene njalo ade abuye Jesu. Amen. Hambana ekuthula nangelithando neusebentela